Bangladeshni patimungno rwgui khayoklaijak Tripura hastini lukurok hapte haiklaino tini Bangladeshni dal bidal chini borokrok thwngjakmano rwgui Bangladeshni High Commission bai thangni ma laikha Tripura hastini dal bidal Tripura sarok patimungno rwgui Tripuri khorang bai kwrwngkha James Debarma faidi boni khuktuino tamni bagai tei bopti hairong tui kok salaikha sengkhnalai nai leleano norok nai tongo Tripuri khorang borong nang pula sekang lamsugo Tripuri khorango YTF ni General Secretary GS James no borong nang kaisa nin thani sai manna mujungmani hinke tini tamni bagai norok Circuit House o deputation rok laika kaham ke buji chogi ni bagai nang bai funing man harbani bopti haya abuni process kisa suno saikna ragrari Blaike Hambaimaro, Sini Tripuri Khorang, a new channel rockno, cover Kaimani Bagay. Actually, Tinini main purpose, the Sini peaceful agitation. Abo Onka, Tanai Sungzotono Saimono 19 September 2024, the Bangladesh Hakotorni, Kagresari district go, the minorities ni Sakawo, Aroni illegally, the settler of the Bishingti. Hamla khlaijakmani brutally attack khaijakmani tai gabangma sung report ni mote 100+ nog rok sokjaka tai bongni dukan rok sokjaka and tamsuk jora report ni mote 76 high the death khimani amorok sin thani khobor sokpai kya ga o issue sokno tui sung blai kha durmani bising tei condemn khlaiei sung tini kaisa peaceful agitation sini High Commission of Bangladesh ni thani memorandum ya formani bising tising khlaija khatini nesen jotono saimano je sini maya ganang Maharashtra ni leadership by Tripura Motha ni je wings YTF tai TWF tai TISF rock always no minorities rock ebaka indigenous rock ni injustice ni time sung khorang tisau haisi tabu jebabe Bangladesh unstable ngi tongo Jefuru Sheikh Hasina ni government crime ni pore ni simi minorities ni sakawa hanang pinang butok betharjakmani nogrok sabaijakmani sokjakmani amorokno nugui singblai khayokmani bising tei sing paidong kha tini peaceful agitation khainani tai o peaceful agitation ni bising tei sing High Commission of Bangladesh je Agartala ni Circuit House gana o tongmani boni thani bo sing memorandum ya farjakha peaceful kai maintain kai tonna bagai tai boni logio government of India no bosung request khlai kya je dakti kai je Bangladesh okni officials rok bai engage mani bisingte o matter no peaceful manner to nani bagai haita bopti hai busu jora rok tamurok ni sajakha Sung the Tini discussed Tangmani to Bini Personal Secretary of Assistant High Commissioner. Obai Sung Sivo and Kai Jehetu Tini Boni unofficial Deni Bagte Borok Suno appointment Reka Mandevo. Buskangni Mandevo White Yapni representatives ro. Ang Nizibutongai, Sungaro Tangai, Bobai, Malay Koksane Haisi. The Hypano Tini officially the personal secretary by Malay Manipore, Borok Suno, assure Obono Klaika, Buskangni Shalo, Dakti Papat Kai, Boro Obono solution Kleinani Bagay, Borok ni J Mansak from their side, Borok Obono best try Kanya Haiti. Obo Haita. Horok Busuro like Ratini, Bebagay up the Circuit House of Tanglemani, YTF Roni. Tini Sung 1000+, Ozaga, Utibra Federation ni Borok Haika. TWF rock ni Borok Phakya, TISF rock bo Phakya, and Tripura Motha ni representative tai kabangma sini Borok je andolon na hamjaknai hatai dofana hamjaknai Borok bo phai dofani bagai kuno party hinaiya Borok o andolon no phai participate khlai kya haiji Borong sini Tripura sarok ayang Bangladesh o tongnai roni bagai tamo kom kasar mung rok kaisa tongnai ni phajingtei Borong ni bisingti sungo kokno kesana musungo sini Bangladesh o tongnai sini Tripura sarok ni bagai sung buma kaisa ni busa Tripura sa mahai ekta time to Bangladesh also a part of sini Tripura kingdom haisi ngai tini thik ase 1947 o jefuro independent India angmani pore Borok East Pakistan nangni thangka tiaba
Abukbo sini dofani bagay je three ni relation. I can sing sini borok na hamjago. They always know borok je for injustice ngi tong hangke. Sing hoito Tripura phano tongi tongnai. Hoito India ni je kono part of phano. Sini Tripura saro tongtu borok ni bagay sing justice ni bagay khorang ti sanai. Tai o justice ni bagay je bere mo sing kok sana nango. We'll try our best. Borong nang belai kono hambai Tripuri khorang bai khlai phuni bisingti nang kerengai haseni lukurok bai nang kerengmani bagai belai ke hambai tai sa haino hai te joto paya tai khabang ni takuk tai pokok song no